Hello, Tuni Cookie Channel Vajausi Nabon William Nahikit Novin Tuni Chana Hichi Channel subscribe Nailo Hon subscribe Anaki Ball Vinlang a comma bell icon to me in lung notification to all a quailechon. Apart Chenga video hong upload Josi Abanate a Nanavet Jingte ahi Tuni ahi Burma boy na hin say huitin Tuni ahi breaking news zat chom chom omin ahi lole announcement zat chom chom jong ahin bolovin itiam khatna ken navet diwa thilho kan ta do a nasim man lawa hile video chu post an bolin lang an veji in ti jong chu kan tep nom a hi in koita bang ham khat chun kathu sei amang bi se na ti wai le youtube navet teng le a fast a chu ki koin lang setting a chu chen lang hal khat a percent to hal khat a fast theina ding in ki set nin lang anangai jivin ti jong chu avela kan tep nom a hi in tu ahi Burma boy na hin sai pano hitin yanggona patna hin pat diu ahi yanggona chu tu ni mama a chu hichi tamwe kiti township ma hi Argent Public Observe Silent protest abol kit tawin silent strike ti hi an pan kit tawin hichi silent strike na hi lim ho mas ho maya hi amu uwa hi ex lim ho jong akoi win hita chu silent protest ti a hi military ho chon dan phatlo dan hi vetsa na hita chu protest an bol win tu ni apna hi military ho jong hi military ti ta loading terrorist langzo a saiding danen ahung do tan a hi le Myanmar thu hi halkhat progress hung danen ti chu hung machal deu danen ahung ta in ki pa le in I cho hi announce an bol hi iga mo a hi le Vietnam le in aban le hi chi video jowa jong hi Dr. Sasan Japan ho koma interview an bol ho jong na Vietnam vai le cho jong chu upload in bol kit the hi in comment a chen dong leo chun I cho jong chu aban nei cha in upload kit de hi ti jong chu kan het sa in tin tu hin yangon mama a yangon township mama a hi mi pi hon ki phin na nasata ane win hi chi silent strike jong he abol jing win ipg a hi chi silent strike hi hung ki pan kit ham iti a hi le hi chi terrorist ming online chapang ho hin Myanmar Christian Fellowship of the Blind kiti mit cho ho umna Christian hon mit cho school ti a anabol now chu agalo khom win hi chewa jong chu ama hon heta jo alo khom win ho jong chu I machana asa lawai ta chu ano do veti change ya chu news akimu je a chu tu ni a hi silent protest ti a jong chu anapat kit no a hi ni chi chu tu a ming online chapang ho phat lo dan vet sa na chule dodal nan dinga chu hita hi yanggona mi pi ho jo se hin silent strike ti a chu mas akito mu wa amas mai wa he x akoi wa x sign akoi wa slogan ja chom to ajit no wa mi pi ho wedding ai lo le wa noili se na mi pi ho mu thei ding ai hi chi ming online terrorist ho hin mi pi zana ape povin religion ho jong respect ape pove jana ape pove ti a chu vanoya mizo se het dinga chu phone do na to banga hi chi hi protest anabol kit novin a hi tu hin Asian leader ho Myanmar boy na chungchanga ke ho got now ana sei kit no hitin hi chi jong hi 16 April 2021 news a hi in masanga patna ancient te jong hin Asian te jong hin ki ho na ananei jingowa hita chu Myanmar boy na hi solve bolding ti chu su hlapding ti a hi panna sata na lawin a hi le hi chi terrorist ming online hin hoita accept anabol ji lo je a chu ama ho meeting na a ana zawnom ji lo je a choi cho hi imacha ki ho hla na ta thailo chule Asian ho hin I chana panala awang wa China le Russia in hichi ming online terrorist general senior general pa hi a support je wa chu hita hi imacha Asian te ke ho na jong hi chil ha theilo wa ana hi in a hin la tu a hi news acha hong pot ta in aban le CRPH te NLD leader ho
aban le arm group hon jong hi ta chu an novin a hi le ming online jong hi ahung ki cha thim dan a hi ta in hi za a chu tu chunga hi Asian ten meeting bolding ti a an tep kit now hi except an bol tai ti jong chu tu ni news a ko na chu mu a hi in hi chi except a ball na meeting hi virtual meeting bolding ti a chu an sei win a hi le a hi wanga hi chi virtual meeting ti chu video call ho vela ke ho to ding ti na a hi in hi chi video call ho a ke ho to na a hi I ma cha ki sel ha thei pon te aji chu tu chunga thu so hi aniau them a hi ta po in alien a hi ta in hi ja a chu video call ho mai mai ya sel ha thei a hi ta poi ti a chu hi ta ki mu to a face to face a meeting dinga ana sei win a hi le corona covid-19 boina pandemic hoi ahung thung kit ta in hi le hi chi ja a chu a boy win ki ho na avial nei kit no win a ban le mun chom choma hi ki za to na hi ta chu an nei kit no win hi chi phat sot ta meeting anei zo wa hi 24 April a hi meeting nei ding Jakarta kiti Indonesia capital a hi Jakarta kiti muna a hopi wa hi meeting nei ding face to face meeting nei ding aban le hi chewa hi Asian leader ho zo se hung so ke ding absent loading ti chu ahung lo wa abon wa hung kim te diu aban le hi chi gam chom choma hung ho jong chu corona test ti ho hi lo wa quarantine ti ho hi ta lo dinga I chewa chu direct a meeting a kimoto ding direct a he ta chu ama gama ki jot deu hi chi ting chule quarantine ho akibo quarantine na no mu wa jong le quarantine ho ke bolding a hi ta chu thu pass anane win hi chi Asian meeting hi tu chunga hi hung na samai thei a hi in ipi hung lung ding ham ti wang chu isei thei povin a hin la tu chunga hi ming online panna a hi general terrorist ming online panna a hi hung ki sei pan ding a hi ta in hi chi an sei zo teng le Myanmar hi ipidin muna hung ding ham ti jong chu het chet hung hetan ti chu mi pi kinep na a hi in tu chunga wang hi Asian te hin hoita pan alawin aban le tu chunga apan la naw hi athona pon te ti chu mi pi kinep na a hi chule news in asei bekit na a chu masanga Christian kiti UN envoy khat UN a kona an solo Burma chanchin ho holto dinga an sol nu chu to a hi Bangkok nga quarantine hi in ama hi quarantine nisagi ding a hi in hi chi ama jong hin quarantine ahung ki chaile hi chi wa kona chu Myanmar sunga he hung lut kit ding Burma sunga hung lut ding thu dan ho hi hoita a an khol chet ding a hi in hi chi a quarantine hi tu hapta a chailang hele hung ki chai ding a hi in aji chu hapta ma sa chu hung ai ta in last week nga chu hung ai ta in tu hapta hung ki chai han lang le ama quarantine jong hung ki chai ding a hi in ama jong hi a hung pot le Thailand a pat na Myanmar a hung lut 19 ngi chi Myanmar sunga thu dan ho ethnic group lang hi han lang aban le hi chi ming online terrorist ho lang ho hi jong le hoi ta hi ta chu ama hin thu khol chil na an nei ding hi chiwa ko na hi UN hung ki involve ding ham UN hi hung zaw ding ham hung zaw lo ding ham ti jong chu het chet na hung thei ding ai tai ti chu het thei ding wa kan phone hin tin tu hin breaking news ana sei hi tin breaking news tu ni a hi announce ana bol hin in zo ma chu announce ana bol a hi in hi chi announce a bol chu ipiham tele CRPH te hin government tha form pan ta ve ti chu breaking news a hi in tu a hi government tha hung ki phu a hi ta in chule hi chi hi news zat chom a jong ki flash a hi ta in chule Dr. Sasan ama ta in jong hi ta chu Twitter a hi hoita announce anabol a hi in aban la alis o jong kan vet sa ding a hi in hi chi Myanmarin announce anabol pen CRPH announce anabol pen to ipiham ite aile tuni apat na hi new member cabinet ho phondo na ahong ki nei ti a jong chu hi chawai CRPH 10
announce a ball ho ale khaw jong chu hin ta do engate a ban cha kan ta do ding hi in na vet no mobile le a video chu post ball lo vin lang na vet theu a hi in a hin la a ki chi poina ti wai le cookie channel a chu cookie channel Facebook group ma chong lut leo chan hi chawa ko na jong chu kan post ding a hi in hi chawa chu hoita download na ki ball wa nang hon jong ne vet theu a hi a ban le cookie channel a hi tampin request nan ball jivin chi Facebook group ma chu ka sei hi na request nan ball tiang le thu ki dong ho ho ipi bola na pi nom lo ham na pi nom lo wai le na ki accept loading a hi ti jong chu kan sei kit hin tin tu ni a chu hi chi CRPH in announce ana ballin aban le acting vice president ma win khain than kiti pa chu appoint ama hi appoint prime minister dinga acting prime minister dinga ama hi Friday ni tu ni a hi announce ana ball do a hi ta in aban le hi chi alis a ko na hi president vice president ti ho jong izakai aki gol su in ong sang su ki ho jong jaw a hi in aban bana hoita na veleu chun hi chiwa ko na chu namu theyo a hi chule hi chiwa apoimo deu hoi ga seileu hen member new member koi pangham ti chu ga seileu hen cabinet na hi koi alhen do ham tele president is a state councillor vice president prime minister ti hole 10 minister 12 deputy minister aban le 11 ministry ti ho hi gol ha na min li so ana pewin hi cho jong chu nanavet jing theu a hi aban le tu ni a government ipi government a sa ham ti ho jong chu in sai deu hi tu ai hi chi Dr. Sasan ama Twitter ana koina announce ana ball na a chu ana veleu hen ama hin hi chi hi ken announce kan ball a hi in Union Ministry of International Cooperation and spokesperson for the Nation Unity Government of Myanmar ati ichi ama hin government tha ong ki CM hi a hi le Nation Unity Government of Myanmar hi government tha a hi tai ti a jong chu phone do na ananein a government menu hi National Unity Government a hi ti jong chu het thim na dingwa tu ni a hi in sei hin tin aban le ichiwa aman announcement a bol na a jong hi thu tampi ana seizin a hin la abona wang chu explain hung ki bol zo loading hung ki translate zo loading a hi in apoimo deu ho neu khat hin sei hi chiwa hi statement pe hi Dr. Sasa a hi in aman statement anapi na a chu ama ho government tha min chu het de kan sei ma banga chu National Unity Government a hi in NUG ti a hi kimin vo a hi in aban le ama hi spokesperson a jong pang a hi announcer ama hin announcement an bol kitnin ni chi announcement ke bol na hi April tarik som la gup 2021 a hi in tu ni a hi in hi chi aman a seina a chu Thayan Myanmar te Thayan kiti Myanmar te water festival min chu a hi in tu ni hi Thayan festival ki chaini a hi to hlona keima Dr. Sasa in hi chi kipa ta in announce kan bolin aban le new government a ki form tai ti chu Myanmar mipi ho koma het sa na kai nein hi chi new government chu a hi le National Unity Government a hi tai ti a chu phone do na ananei kenin a hi aman asaina a I proudly ti hoi proud ti hoi e pawa ile ting le anal ji po in a hin la ai pi chu hi jong le ne het them deu ka ta sanin I proudly tia aman announce anabol na ama hi cooperation and spokesperson na dinga hi namdet na api o hi in hi chiwa hi aman amalma accept abol na ho jong announce anabol a hi in chule aman a sei bekit na a chu
ni chi unity government hung ki phu hi National Unity Government of Myanmar tia hung ki phu pen hi mi pi ho phatna ding le mi pi ho zo se pan khom theina ding a hung ki bol a hi in arm group hi henlang a hi lo le civil mi hi jong le ni chi wa hi ki thu to tin I religion hoi ta hi tai respect I bol diu a hi ti a jong chu phone do na ananei kit nin chule aman asei be kit na khat na chu hi chi hoi ta yung ki form do vai le iso piteu Rohingya te jong hi hoi ta vet tup na ama ho chung chang jong hung ki hol chil kit ding a hi ti a jong chu mi pi ho het sa na ananei jin tu chana mi jasagi wal lang hi chi ming online chapang hon in a thapi ho hi amo a ki koi pon tin ama ho respect ama ho tu chunga democracy de la hero ho ti chu mi tamta anamol lem sa ho ama ho het do jing na a hi panna sata aila deu a hi in kum som gup sunga tu chunga thil hung ki bol hi eho nam sunga dinga eho gam sunga dinga jong hi khang khat ki hil na a pha a hi ti chan ge a jong chu phone do na anane jin aban le sap pawa hoita asim thei ho chon he chi an sim leu chon ke sei sanga jong detail zo a hoita a hi ta chu nanavet jing theu a hi aman a chaina a chu masanga pa na hi chi hi ming online in anaki chat pen chu a hi le arm group ho ahung ki thu to ding ethnic ho se hi ahung ki thu to wa in le thu deu hi anaki chat pen a hi in tu ni a hi chi chu hung goil hung ding aban le tu ni a patna hi new era hung panding a hi tai ti a jong chu ana seijin tu ni a patna hi ki vai po na tha hung panding aban la aman akichat pen jong hi an to ding a hi ta in hi china a hi ethnic group hoita a ki thu to utin hi chi National Unity Government of Myanmar ti hi hoita in support bolute ti a jong chu ana sei kinen a hi tu hin Kachin state na KIA ho le tat mado ho ki kap to na ana sei kit no hitin Thursday 15 April 2021 ni 6 am to 12:30 chana chu tatmado hole KIA ho hi nasata ki kap to na ana umen a hi chi ki kap to na hi ipi bola na ham itile nambiu kem ji a hi boina ana hi in nambiu kem hi masanga chu KIA kem hiza a hi wanga chu 2018 na chu tatmado ho hin anala api wa tu chana he ato phau a hi in hi chi hi KIA hon ganung la deng ti a chu ki got na nasata ne ya ana konwa hi chi kem hi ganung la denga chu aga attack wa hi le na ajo ding konwa hi tatmado ho hin jet fighter ho mangcha a chu air strike a hin bolwin nasata awan lenga ko na hin ka pan tawin a hi le nama ho hin lazo talowa hi ta chu anakinung lekit a hi win a hin la mi pi hon a seidana chu ama ho ki kap to na a hi tatmado ho hi aphat chenga gari a akil ho do jeng veti a jong chu a sevin news in ado kitna chu akitong kha a hi lo la thi ne het no umam ati aile ama hon a seina a chu akilut thei po in a hin la thi ham a hing ham wang ke po in mi tampi wang hi gari hin aphat chengin a ho do jinge ti a jong chu ana sei kit no win a hin la ming online langa pang reporter MRTV hon aseina a chu KIA ho hi mi zakhat lang heung ke tolwa nebiu kem hi pungku ma pana etek a hin bolwin tatmodo ho hi again theile wen a hin la koima akitong khapoi ti a jong chu report ana bol kitnin a hi chule reporter hon KIA information officer colonel nebiu athudo nawa chu hichi nebu in aseina a KIA ho hin masanga pana hi chikem hi nungla ding kiti a hi in hi je a chu tu chunga hi ga ki kon a hi in ga nungla ding kati wa hi le air strike ho na sata a bom an hi pha no wa kana kinung tol wa tu ni awang chu aki zolel a hi tai ti a jong chu phone do na ananei kin in a hi
chule KIA leader pan asei bekit na a chu March 25 ni a anakila alubom base chu hichi hinnungla deng ti a April 10 ni a ki kap to na awang chu tatmado hoi mi zakhat langwang athi e ti a jong chu anasei kenin a hi news khanin asei bekit na a chu mi zathum lang hi tu jingka chun akil ho do kit no ve ti a jong chu anasei jin hichi hi Friday ni jingka a tu jingka a thilhlung a hi in hichi wa mi zathum kil ho do ho chu a hi le min yo thit konlo aban le umlong kiti village ho hi nasata in bom akhokom wa ming online hon bom a hi je wa chu ama ho jong hi kicha a Kachin Baptist Convention Center langa hi akil ho do ve ti a jong chu news a ko na chu mu a hi in hichi Baptist Convention langa akil ho na kho chu a hi le momok township kiti na langa chu anazam do ve aji chu hichi ming online hon airstrike a bol jing ji wa hi kicha wa mi pi hoi anazam a hi ti a jong chu report na ko na chu mu a hi kit ni tu hin eho gamsung langa sei lew hen hichiwa COMI ho hin an bol hoi le kit novin state government ko ma jong hi relief camp ho bol pi ding refugee hung lai ho hi camp ho CMP ding ne la cha ho khan ding ti a jong chu state government ko ma jong thum na anane ti jong chu het dewa iga sei do hin tin a chaina ding in mail hele emi ke boina nen sei pi te ten ti an sei jiu ho chu in hichi ke boina ho hi a sei ding ni aching a thim lam kai ho adim set novin ama hon hin seinan tin hi jong le e hon jong iga het theiding chu tu apat na he pan ila vai ki tho to lo le phat khat le i boi deu a hi tu a jong kobru mora cheng ho nang hon an ki vet no voti ngai lova aboya hi le aning ngai idel khom so ke vai pan khom lo vai le chun nei le ho hin ni khat le manipura patna jong hi in no do deu a hin alai je ti jong chu iga he theiding wa kan sei hin tin mai le ho policy hi anasata in to a jong hi mep khat hin vet sa anga tin hi chi ga veleu chun phai cham ama ho na si hi chilai ka hi a hi in hi chilai jong hi district izat ham khatna ke hom wa ke hom che chawei wa hi ta hi kiti gam hi tawin hi chi akiti pha no wa hi e ho gam hi an vet le lo wa thinglang ho jong hi i to pha lo wa thinglang ho a jong hi i chen lo wai le ni khat le e ho hi ima mo deu he ti hi a hung ke het pha no wa to a hi e ho gam hi in chu a hi in hi cho hi i pan khom wa i do dal jing lo wai le chun ama hi thinglanga a hung kal do kal chu e ho hi thinglanga jong ki thei lo ding phai chama jong ki thei lo ding manipura ko na hi ikichon do ke no ngai ding hi ti jong chu i het thei ding wa kan sei hin tin tu a pa na hi pan ila wa nangin na ki vet no nangin na ki bolo ti lova a boy na lang hi ikino to le wa a boy na lang hi ikidel to lo wai le chun phat hi hungei sang ding a hi ti jong chu het thim na ding wa hal khat kan sei hin tin a boy dan ho chu news za chom a hi lo le na loi na pai ho lim na a jong na het so ke diu a hi in thil izakai hi manipurin politics an khetna to a hi gammi ho ama ho mi ho hi thinglanga sa ding thinglanga patna hi thinglang ho gam hi ban lo ding ti a hi pan ala a hi ti jong chu iga he theiding wa kan sei hin tin itiam khatna ka sei khil jong le ki ngai da mo hi te tu ni kuki channel la news iphon theule halkhat idea iga share theu hi chi chan chu hitan te ka ki pa e